get to akura ni tirim na akura no so di kan aka say Bismarck so be na oba no wadi san aye be wa no akwa no wanya say that time no 15 years 15 years na papa ka cho so be ma the ba wale akwala no na say wo so odu ni panyim fe so no be wa na so na wa wie no eno de ogina so no so wona na that time ni nzen ne wo ma ne ba na ye ne ho ade wa be wale no 15 years me pa try you ni that time no so wa ba ko me kra be gitu mu say ampa me pere so amana wa ne se teacher ni me hu akwanya ode me afa so me mfa akwala amla wo na bua me ne entete akwala afide de akwanya ode me afa so ni first one na shemachi wonyanya 1 year akra de na chi ko fa se kan ba be ka me ho ba ko fo de na me ye ti be kra me gitu Emi ya prepare let's cry man so va me ye ne ho ade fo na Bismarck bi ya tum so wo yere mo so mo ye den ye the list man so va be ye akola ne ho ade so papa na ja tum so man ba na be ye ne ho ade dia ye man ne list so va me ya akola ne ho ade e ho na Bismarck bi ya tum so wo yere ona yere wa wo nkola mienu enti wo wale me ba na enye yi obe ne de satan na me ba ni ho obe ne de ni firi ho no me ba ne me che do amoma so se ma se ne da ache Mama Bismarck anwa no first one so am na anwa no me ba ko de me ko twede court na ho na ko yi ma no ai oba 15 years o de me ko court wo twede na ho na ko yi ma no sende sa na me pene dachi nipa no so wo yere e de bi so ba no wanya sai no sa tam de no 15 years 15 years me pa cha e na do ko court na court for no so ka sai se o ko ka na asem ni de no mu ni ma asem for de ba ye bro mo fly ma me ko chire me de mu no ono mu sa akra na kola bone no wo ye and omu e ka se men go fie na men ko pembe bi ntina enti eguso nyame ya adom ona Bismarck hwe no ngakra ko pem se wo de wo ye o wo wie ye e na emra ye ne ne hye ne se ne so wo yele dia o wo wie on sa fa akra no ye de enko school back ampeni ampa wo ye e de akra ne ko school o de ne ko school no fees a wotua friend say niam ototo de ko ye otobi me so betobi na akra no de ko school o de bra okodu school mo no o mani akra no one ba ko pe amani bia ama ya ka nyina me ana metwe bo me boa na me say akra no so na me say me wo se me nya akwa amana anwa de Bismarck ndi no na me ne ntem aye wantwi ensem bebri eja me bona say me pene da achi ndi no do be ye bibia no na me de ahye mitirim na me de hwe ndi fra Bismarck say obi say akola no wanya kofa na we ketwa na ba endu de ne de mesra hwe wa de na me so me hwe me de no se de me sie ye kono no e ba so say ja ketwa na be ka me ho a e be ensem bebre fi se me de wo de ekwan ade me afa so no me di ya bebre wo me mu enti mesra hwe wo de me me fra ni tu no fo asem adam ate ngokọ eto da 3 months so me yetwa komoni da oba 2 months de no de amaye na e friend ne say ma so mu sa me ngasa e ho ana ma friend obe say akra ne yale a akra ne yale kwada hospital me friend me de ne ko me friend no akra ne yale o si yo hefa na mo de ne ko me si me de ne ko kropon o say mate wansi ho ye giye to ho me sa africa say agiye to ho wansi ho ye da ho 3 days ye me sa africa say ye wansi ho ona na koma to ne yam asa na oba be hwa akola no oba ne magina so metu no for say Bismarck ekwan na ade me nam so no enye se ba ne sa me pese me no benya kasakasa bia ma ka akosi se be akakra na wan ye ni akona chop money odwetu ma 7 months e wan si di kura bi ma ada na me ko no school mu am so obe se ekwan na ade me nam so no enye fe ne kasa ne nya mu be ko school mu no me fro papa e bo na mane se oba Bismarck me nya ne number na kwan se no ade me nam so wonhwa akola no de na papa no e ya akola na ode ne bra me no epe bi nso me ba no di nyamra asem o se maama na wale Bismarck kro ya enti wotu afiri me nchen me ko fa ne ma okrom me ti atuma kofo odua me ko fa ne ma okrom me ba na me ba na ato me dem e de safo ama akola bi so mfa mbre me wasesa nkola mi enu nyina firifie enti me chini ya na me hu nkola no ti ya na me bi sa Bismarck no se bi wate ne nka na me frɛ Bismarck na Bismarck me pa acho ade chi wate me ba ne nka wa so wa frɛ no se me ko okrom na me ko ni scam de ma ni so enti wo srɛ no a o ma ni bi na on van aduane nye de eni am so wo de ma na wo se de me mfa ma na se ne Bismarck mfa ma no na akola abone na ye no ye so afiri fie me ni ba bi kora wo ko me nso ma no enti face ka ne ma no
ye na ada no ne anye nkola mienu ni mfiri ne nsem so nkoto nkola ne nwua na nkokum nkola no ne anye omu mfiri ne nsem no ndi obeka akobɔ ne bra onko bɔ ne bra osemate me wo anu afre no besma akosi sei osem me frɛ no wo am so de wo frɛ ne se wunya na frɛ me na me so mi nhia wo de ka tan so o mna magiska no ami nhia wo eno anya adwuma dem ti ane se akɔkɔgye besma ka dada akɔla na akɔgye akɔla aketewa we no na afi no anya wa yia 9 months akɔgye akɔla aketewa de na akɔma ne papa we so ntete akɔla no wa yia 9 months Nhyira ha mi bebre na me kɔ me fa kɔbɔ na mane se ade e kɔ so me mpɛ metua na ma obi ba se besma obese wo ya na metua na mo a kana me mpese metuo enti me wo fa frɛ papa no o sa ade a wo ye no hu hia so ye sa fi sa akola no afi no nya wa yi 9 months nya 2 years mbu be ma obe da tete ba fa akola fa ne bre no ye kan ya ansa e ba ne che ansa na papa em se akola ne di 2 weeks we say o papa ye ho ase no de akola ne ba o de akola ne ba nya me sienka na akola nu nyina ye kuro kono ne nu nyina ye kuro eni ko su akola na asa bisan fa ma ade hye miyem etete no a enti dia ko ba nyina ne se 11 months nie top money mai school fees no akran so ko school on to school atale on to top money on to atale ma akola no on school atale on top money o man top money on to school atale ma akola no on to bus bia ma akola no 1 year ni e wo no 7 months a obekwa so e se wo ba no wo hi many baby a wasisi e wo free me nchen brebe na ofiri wo nchen 1 year and be 2 months ni e di nti na ma wo free wo nchen wo se wo di gina so na me ka se fi se wo se mama na anwale be smart ba first one mama na anwale ni nti no wo ne me di wantwi saa be si saa bria me no wo ka se saa bre no ho an wo gina so se mama na anwale first one second one so be wale no se mama na anwale first one no so be wa no wa ndi wanga so be wa no wo ye hwan your friend say what ye ntemu abema o fa no onde wanga so be wa no mama na anwa no se ka wa mama na anwa ndi o firi me nchen awade ni nti de se hin wo sisi a mini baby kro wo mama o ko me na number one phone so nyina wa block wa wo no wa firi wo ncha afini woni baby akora no wo ana so wawu o mu yi so o wu aka mama kaya da ya ke biya ke beti wo mu yi wasi so dua so mu ye de ne onim baby akora no me ni baby e wo ka me ka dodo me ni baby e wo ka me so wonim nam se ne wawu so wo mu yi na se wonim baby akora no wo wonim so wote ase okura fon ano wo nkura fon wo free fi no kuta phone ba o block me live ni e frana ni nya no oba no sebi na dwemu enioma egina so de me hu so na dwene mu no ni enioma connect me hu so asma me kan say what ase me hu so problem bi asa me hu ba wono wo ye na ade a ono be gura asere sa ade nzu be ku da ono be sere no hu na on fa bone bi ansusu ni da ya nhwese benya wo ba no mfoni na o de say mafia katrindankwa ba chai mafia katrindankwa yede ni mfoni to so na edi asam kura ne wiase mu nsam baya wasi so mame ye wadwa no no nim ne wakote nanso wo de minim say ye de ya woni ba bia ba ne hye wo ba ni mame o ba no na da so no e ba chai o ba no wani e ba chai na sa we de broni akora no wo fa papa o stay na brabo no katrindankwa mafia no na da so no Facebook for mumra na ya ja so me wo ba adwo anya me a me pam twa mumra na mumra katrindankwa no awo fani o stay na brabo ye wurade nyankopon ade efe wo wiase ana picture ne ayedete ana ma e kura sa wo say ya no wote e asesa kra nyi say ya na wo ba no wote e wo na animu no me ba twan Bismarck say na mafia wote e hwe picture ne yie eja wo na da so de a wo onim no pa picture ye da Facebook TV so yi mafia no enyin de so wahye ba ni mu ne de wo no a maame obapa ebroni ana
Not me walk on the fair coco. Say, no wonder. Ah, am I a bit to be better? Sabi, and Yankas will be one your fate. Now, so woman, I hear picture, that's where ya. And this was see Muntamun. Mafia, catching down Quamboa. That's right. What's the yanka? Ye can in our worry. Aye. Oh, ye can in our worry. So what's the yanka? Mammy, oh, Tom Crama Bano. And Graban out to a mano. And Grandma to a man, I say, medium a penny year. And then a bonnet son of me pen. Eh, Mengasa may say no that. Our lay away. We know our problem be anyone out to a human hour, problem be anyone. But so ya collide him support to second hour. Tiwa. No what dear face ye. Now for on one over. Mensu. Ha! A guardian menu. Obana Bema. Obaba comes home for say ya. And we are say, I didn't a mere boy fed a can for. Mumra, na mumma ye catching down qua. Me fear, me deep fatan. A fear brony. Yea, what was what gin and inso? Where's us what the swimming pool, mumwa? Oban what gin and nipa. My fear catching down qua. Mumra won't fe. Where the casa won't fan pat. Now, no baby baha. I'm say baby no one corner. One sorry wing in our nada. Yes, I baby wing a fe. Now, where dear, meaning Mr. Way dear Mongas and one your friend, men I made a jam. Facebook, my Facebook for. One my Facebook live picture and that's so. Pensign TV live picture no, and that's so. Umbasha baba and ne. Why are you no? That's here. The way Gannon or no, in your wakote. Obese. Ain't not teacher need dear. Ye, obese, what I do mean some. What child for how many years? 14 good years. Nhyira fan. What child dear for saying? 14 years. Na kasasa bema. Na child dear be one on the kasa. What child dear for saying? 14 years. More after no wakasa. Kaza na ukasa gumu. Ya pesa ye ukasa no what I say. Ye papa. Akore nwa kono en wenti mi anhya wo so anase de ya me kura me ye oba na akora no ho ye makono mo fa jame na wi ase ade fefe akora no ye me fe men kan say oba de o si de oba ho koyo fe na ja ade akono de na akono wuku papa akora ne ho akono nti anade nti a Kasa ding now kasa Nhyira fan me say anya no ho akononti emom de see me ne ntam de nyame nkwa ne ne de ne see ye be me na ama oba school ami no Nhyira fan panzo no call baby for ba oba o kan na akwese me no nya ne kwa sori ba enti ema yes, I'm more be a meeting there, boy, and be a de Babua. I thought I was say, some near maybe I was an Obana, my boy, and my brano, ever bang me. Be any I know the catcher me. Also, one is this got some more dainty. I could run a bow and chain. My catcher is got some more dainty one. Why, my catcher is got some more dainty me one. I mean, if I and I think for one. I say, I shall ban him. I know then a barber. The granny best spoon, I say, Bia. Be our note to me, but maybe and then all ban is sick over here and I say, my money. I mean, him send a grand city. So one kind of crash or kind of cream in the medium and say, I'm webbing them there, one. Kosoa kakra ana ema no beben kasa de papa kasa no wo fom ye nto kasa no me na mete be komfre mo kasa no wo fom pa kasa sa de nkwada eye dede na okeka mu ti
your bam, sir, and I say, if there any anu to me, Bammy, China, be kind. Sibia, Missika, I thought I was in Missika, thought I was so open, and my cook room near that, and my anu pay of a bam. Papa, Okasa no from no beme, and no beji sika, and near dear. My memory, Papa, Okasa no from Sana Casanada. Yake can walk a same, what a Roma. My memory does so. Mr. Dujemfi. Eh. Na wo be teacher ni a kwakere nkwada de papa na wo be atimi se bia kwada no ya under age o papa asem na ba wanim wonim ni akosie nyina emu no kora ne sai yo mama me das ba so me das yete ne se me drive ni mete ntonso me ko kwan so kra na me nya call na me be ade to manim say akola bi abondin say onne Nhyira FM me be kwanu wosu am say this mark o ma me yu o se da bi wo yire wu da bi wo yewu da bi afei ne keze ontumi kasem kro no wosu pa me so me drive the people ni na de order anhwe kra me kra me de ka kra ba akonya accident sa bre na me ko doma hinkuru akwa cabbage into o katem za kra bia bundi se wonne nyam na me so kiye ne atwan na me be fia e be ka ho asem ayampa me bae ama yeko busanfo no esan situ condition na me ba no mu ene akofa school asem sintino ma me yese nyanka me ma me ba no awale because na me se bia me twa asem tintin a minim kwan a wo de me ba no na ba no onware dada wa ware ntuza nka wo ma afia na to so mienu mama de me adwen ba mitim ne se oye school girl we so akoye teacher no me ko twa asem no a e bia na me ba no akonya problem bi problem de obenya enti me no wanya dada menim wo machi o me da me nyankopon tira mpesa asem no eye boko enti ye ka se no wie na afi ekogina se me ba no wanya anwale akola no me be ene se mami wo nyina ko krom kototo ne ma akora no ko suku ama se de na kire se akwa akora no ko suku ntino hwe ma bisa obe me pese me bisa obe yasem na me wese akwada no wogi ni tumu ugi akora no tumu se wa na ne ma afia na nyemo ye akora no wo ye no ugi ni tumu se ye wa na anyemo no ama ne pa cho ne me papa sia no me kire mu de se bia kire Nhyira FM me kire se eye no kora se ma afia no wa na ne nyemo ye ugi tumu se ampa wo no wanyemo no pa cho anu de ai se bia ye de ni taso apa no ne bitima entra mi ka se de si o me ne ntem ni se ye de ne e de ne si ye nti ne ye bisa wo no keka wo hwe papa kora wo ka se mu da ho wa wakodi ujuma ye fra ye bisa wa wo nsam no kasa no wo fom ma ye hunu ne esiye asam ne ye pa asomdwe wate ensuro hwe yenye kaka na egu ha ewo mu se mpanyimfo ti aloyefo tie panyimfo aban mu panyimfo nyina eti asam no na ya dance ya mewiase ti de esiye ne me ehunu o ti de meka no e de papot ne si wo ne ma afia ntem mama me ne ma afia me ne ntwem na wone ne dai wone ma afia na da mama eno mintimi nka se da bi na mintimi nka se obese asema wo kai wone na da eye yes or no mame asema ba brante e kai de wona wo ba o se ontimi nka se ane ana da bi o te bi mba yinsem wo he anwanwa so timi twisu ba kwa mene na da papa na bi jina me ni hobi ntimi ni de ko so woni ne ntem wone ma afia na da ya na na mama for now ore mami nyentu samene na da dabi ye ni agrosa obese ye nya nkwada na egu ha no asem na ye kan ye ni abre pa
esa akora no she's nowhere to be found yenim ba bia mafia wone nam so wo hyehene ensem wo nyina account na akora ne ehu no tini ewo mu no pa mu ka ne ehu no kura ewo mu na asem ne ntimi nsiesie woni akora ne da ya na na. This is the third time I'm asking you this question. Another die somewhere and now so one minute that no ya wompana meboa. No ya wompana dey na ma won die. No your girl o say the pay and I say then obeto share wo so say na bi kan. O say akwa na be wure pu bi obi kura ti. A dear a teacher, what should I do for 14 good years? That's a quadai crab to me. I want a dear ma would mean a dasa, quadai, the nabro say, Trenadia, Shana so, nothing the honor da. Mama, no, I am not check. Hey, obviously. Kasa mitio. Menena die. Wosin sembi wo hodi esi wo ne ntebe nyame asem. Nyame asem no ye ni party ye no. Ye nyina ye nyame ne egu ha. Ye pese ye tie emu asem. Papa. Asema na obe wo ya sa. Asema me ban ka kire me no. Na min tiasese wa ba ha no ontumi ka. Me kwa just am shock. Na abane nyina no. Me ban kire me sem bebrem. E dey no kan. Brem. Me ba be baba Bramu Sabu jam. Me bo me ban ham. Say sakura say oye me ba no ba o. Say onya me ba no bo me na mama na ba. Me ban ka kire me say woni girl nada. Na girl ne ka say obekwa akose nyinsen no. Me benzu ka kire me say hwe na girl na nkose nyinsen no. Na woni ne maame beba be kasa. Na kire say nyinsen na awo ho. Aso okose na onim die besie. Bia na akona fam wo ana se bibia akoda no me pacho mame o se asema papa ka nya no ko mame pacho nya botre de aha de me ka se me anya no kura ne se me ba na akire na onyi nyinzen no waji tom no o ka kire me se besma ka kire se onyi aduro no kon se nyinzen no beso me de ka kire se ne ba first ma me tere won ne se so onim no nyinzen no so oyigu a obewu no akura ne suro Uka say na omasi me nko hospital na kokwa say nyinzen no akra no so anko se ma me se me yasa amewu ti na nya no kure papa nya no kure me dia me baka kire me na me nya no kure obense nya no kure obense ye ka gina wote wo wa ye din ye bi se wasema monyo ye wunu ne awo ka eso papa no age wasema wo ka ma wo Mama o ka ma wo me ba cho ma min chire mu de si ya na tama abofra me ka kire so afra nyinzen me ka kire se me ba na me ne maame abekasa na wawo na mahwe ana o se odikan wo de edikan no kwan bia ne maame de ne ba so o sa de je to so mienu kwa ne maame empene ne maame gu befu no anhwe kora wo hwe ne bio ana so we ne de to so mienu de me ana me ba maame no ho na me ne na bekasa nti onya agotra mra maame no ne ne mekasa me ne abaya no kasa ya wantimase no okoye o se me man ska no fa ngona am siska so de me fa man no menim de ode be kwa akoye nti okoye no edi be 2 weeks ano no asan ba e be ka kire me se yinsan wakose no akwa ma nesi ni bia woni pane ama ne dura no ma wase yinsan me pa me enko ajae no nko yi na mo ase ma me hwe se muja no eba akora na ka sa akire o ana me se mintimi en ka jaza ko ro mame wo ba no nya na number na mai namba de ma minim so mo frɛ ko de a yo entino me fa se okay yin se na aba ana o se me dia maji ami me kan ho asema so ma me kan ho asema na wa ko se ono de ntikura ma na ba me ho be ka chan so akose no ye se o se sika nesi ni ne je no o be je fi ma ko tia nesi ni nika na so me hu nesi ni se weni a wa se ni se na me hu se ya ma obi bia ntina me ntia ho ka ntia na o me yan ko na me nko hu nesi ni no na me misa no se ye no kra
na nurse ni o se nurse ni se on pese oba mu obia be hu no nya sa ohia mo abia o mo ani bio eti ekoye eti ni je ka se be ya akoma tombe ebe ban onje tin diskan man do no kan no be dem na msama ni kan nti okosa nyinsɛ no ono de sa no ka kire eti eba na ese no akora yo gina wo no fire hin ama nteru kire okoye no ante ni kan bi oba abusu mi nsa na ma mi fira mi se eba no so oni enyim mame no kora sa busu mi nsia na wo frɛ papa yi na oba no wanyim for how many months na wanyim 2 months some days sinyin say na wanyim 2 months wo frɛ papa yi na akora no nyim 2 months some days papa ana wo so ka che wo se wo yin nsa na guo no 6 okoye 6 months edi 2 months no okonyim ye no e one wa ananyim oba na ka che wo so ne abrante na nyim e pa to school no cry de ne koye no onya 6 months wo school mu ho edi ndimi go ba say wonyim okoye 6 months ansa na wo tenenka okọ school no nya 6 months pe na wo school mu ho na wo de nyemo no enti ndimi go ba say ofiri ho ko 6 months ansa na wo be ka kire say nyinzen wo ho enya no kure oso wo ne kan ya wo ko yigu ye me ade mama metima ka sa akola no wuhu no eni da wo ne da ya akora ba wo school wo nyina wo nya 6 months pe na wo school mu ho papa mama tesi de na wo ko ye wo 6 months ne frɛ wo sa akora nyem mama okoye no mantene nkan bio opem se ami frɛ mama me so wo bua mama wo bua obani ni ha nti wo na wo gina mu amakwada wo bua mama wo bua wonya 6 months wo school mu pe Bidi akra no ko school nya 6 months oba no ne tira hu so ya akra bone kakra na akra abone ya me hu se wo ye ne se first one me hu kwa afro ofafa so odi nyinsen ye eno sa na me de bu ni so ya akra abone na akra abone ya me ni so ye no no ene to so mienu asa akwafa be ka me hu fi se nu age a first one okra me ni se obetimi ni be ma aye de ada enwanwa enti me de na akra abone metimi agira so wo ye no eno no me ba na venzie me ka kire wo se mba na ya akra abone e do akwafa be se machi me di ni suo ena de ba wo school mu me ka nyina me su se me boa ka se me boa Obo mama yenkwa homa no so na ye ne wo ba ne nka se nya mafia hello mafia hello ma hello ma oh ba fe na ti say ya me admu ma mafia wo fe pa wa na me na picture ne ma hu ni ye e ka che so wo fe pa hu me ba cho no kore no kore na mafia wo ba no di otoso mienu no akware fense mami adu ne wa na wo adu me pa cho ne papa ho no bodi ni epese etie din no me pa che ya friend no Bismarck afrewa hello teacher ni na wo kan me pa cho na teacher ni Bismarck wo menchen ha me ne wo kase wo se wo ba ka cha ne so onyim no wo koye wa ante wo kan bi mo ba back wo se wo koyi egu a obetimi kura ama na kohwe sabi panta hye wahunu se obo pada moja wom enti e che so onim se nyinse na sei uko by 6 months time ama wo ma me frɛ ne se onyim 2 months nti won te ase me pa cho anya lo kwe ni se wa ko yebu no ko ne ka chem so so da ye ko hu se menyim enti o ka se ke enko sei no me ji sika no man sei no Nhyira FM wan se nyinse no man sei nyinse no tuma ka no ne ka che so da ye sa wonyim so ka chem sa time no na ye ko vacation classes enti vacation classes no ena o ma me ba no be hia na enyimre bi enti se enyimre no ena me ka chere ne se menyim ba no ko di kan e kan ansa na me esi ba bi mama o ye di fu ana me pa cho de abiko so da ye bam no kura sa wo so da ye se mafia anyim e ma yi na so 3 pa cho de bi mafia me pa cho so refia o suma me kwa senka me nkotai me koto de impune bro
fun yogurt and our mommy Toby and I catch me baby I'm almost staff on the one and I catch him so soon that na me and I'm coming catch and say there be because I tell me who's and the no and I'm here and of course one can hospital no what but so man can no so I can try to say my son die no one me pato in chantro never too many Mafia besmak wa huma no so ne nkasa also won so da en ka re nkyerɛw me pato me reach o kai say ne ye classes and I was mommy vacation classes and I was mommy and I got him say what should I send and I'm seeing the minimo and I say o got him say ni say no wa menka and I'm saying minim and then later on maybe catch us okay at that night na me ba ho e wa dan fu ni fie ho no no Mafia wa dan fu ni fie ho no no e na me catch rewo ansa na wo ma musika so kai to ma musika Papa obisa wasam o me ma uskasa fire day wo ma musika 100 Ghana 10 cities 100 Ghana me kai pa say me fan ko de ka ko ase ka de me kwata for hospital mpo and I'm saying me nko nia me kwa ko me say that say me bisabi and I'm 100 cities you know and also me didi ko ya lam didi atopad man ko ye because me kula me so say dem kwa me kwa ko wu ana me nim de kwa ye me yeah yes ma they say wo hin fa na ne me ka say me ba cho me central region na central de na aye wo ma me okumase a we de mama enu de issue bi ntina ma me ba ha ne say the issue wa ntina ma wo firi wo ma me ho abaya a wasi suo e say what in fear say me ba this see after no 21 oh what 21 me ba chan mame oba no so 21 September no benya 21 next year and you 20 me ba say me 2002 born benya 21 and you ko wanim na wo say issue be na see entie ma wo ko central region e wono so hwa na awo okay mama issue ni na na say na me first born ne papa issue bebre ene sisi one me ene me maame ne me first born ne papa entemti ekoye say I say akoye skasem ne basha asem oh ena me maame ne nso no met me na akasa say bia ompene so bat me misuro ehu kakra wo me mu se me ka che me maame say e bia ma me asimesi we kwan no won hye ne ba because e bia no nipa no so de so bo me say me ma na hye ne ba One. Let's say was central. But what say? Central region, one hour. The part of me want me back penny papa. Oh, sir, mammy. On you. I will soon so Nhyira any idea. Also, on the back penny papa. Abraham, when you would can you where Fantini. Now, central region one. What is the one with free? Mafia mama ane pen oba penyi papa no e won ofri ana me pato ejuma sem ene time a ni se ne bai ne quarter kon ya bani nti this is so say you be bia wo do the fato ye be ba so na me nko besmark so besmark mama ei Mafia wo da so e ba try papa na oni ni hia wa he na ne da okay papa no empre ba ko pe nyame ne me dance ni na na dance fie na dance ko say o child o baby mi wie school school ne very man mine your friend adult but mi nim yes also ni fie en ye ko honom Nhyira en no na that adult say akwa na ne ba so di kaka se wakosa nyin se no nti a kire da o ma me frɛ ne se wonyim 2 months nti aja wono oje se ye die ne ansa sa no woka
This is DNA answer. Sana waje akora na to. Me DNA na wo ka se me nkonko ye ne de. Me de minim say me boy na me ne to no. Wo free ho. Me o free ho kwa ma onu kwa me ne ntem kwampo ye basa mpo. Ase na me ba wo me ba we. What do you feel better say? It's kana me je no. It's kana me je no. Me difficult because na me think say me ba there be x-ray na me no obi ko susu ho no na me se me nye. Nhyira FM. No na wo be chakere Bismarck meboa. E ba to say. Chan chakere Bismarck say what say no. Be na won say no. Say obuta me say ma say no. But me kwa ma no tangible answer. Na dey. Mama no tangible like mama no answer bia. Say ani ana say there but obuta me share nanim. Na mafia what me be ma daba akopɛ na what me afafro preko sa Mama no dey minimo because me no me boy no me pana me ba penye papa no me no time ma me hu no na ache ansa na me ne Bismarck kwa akoda enti akwa ne de me ntimi nka say obi ba enye obi abai ono anka ne ba. Teacher, mafia de jira fon so kasa e wono a me pa cha wono wo so ne ne da ba akopɛ no kore me pa cha no kore no kore me pa cha ba akopɛ me pa cha wo so wadanfo bi fie e ne kosie me pa cha e de na me si akwada wo kire na de e de ntia mama ano de obu owo a on say wo ko hia wo bi ama no no nsa bi e party bi ate kwan ya ba ma no oba fa so da ye bebere bi a wano num bi ono so ano num bi a mo gimani that kind of flex no ana wo de ne de na wa minsa kwada no o be bonda doam mama papa sere papa wa sere wa hu na ba na mi so o ba bo ma afia da doam aje wonsam Hey, obese. Mama. Wasi akora na ye wa wo ba wo. O kan mete. Oje tum sa akora na ye wo ba. Hello mama. Akora de me magena makena. Yo. Abedru sabe. Ayo. Na so de ekoso ni ntina me pese me ye DNA na me hu no. De ekoso ni ntina pese ye DNA no. Abusu afọ ye mama kwa ba eba Adom TV so. Na nkomo ayedie no nkomo ba ko nso nkomo no so ene sen obesenati e Bismarck na ye tiwa mafia ma me mafia nso wo fon so mafia di kan wo ba ko 13 years ene wo ne ba wo di kan kora wo ko school ene ma me ne ti akwara de sesa de a wo de ni koja teacher ni na teacher ni na hwa akwada no na se be ya kwa betimi ato ne school so wo de ni koja teacher ni na teacher ni so asa akonye mafia we have some doors so tafe no adwan ne yankomo ayedie no yesi hu nkonwa ti mafia to bata watu from ame okra o mame nim ba bi onenam enso na yenya mafia wa homa no so one good year ni o brother game changes yen asem bi ani ga beba yen hunu na kira kwai yen hunu ba bia mafia wo enne enya se mama mafia so make exact de yen hunu ba bia mafia wo ne one good year also central region na abema nso so kachi eye teacher ni waso wono mafia one ne da ba ko pe mafia nso age atom eno nkomo ne yedie ne pese ehu na brantie wo se hwehwe na so akwara no wanyi ni se ne ba ko ba ko po ne da ye papa yesa na woka mama mpacha nya ba ko pe ni ntia na die ntia o ba ko pe de ebetimi ama oba afafa ene no kore nya ba ko pe ni ntia na mum se wono be ka kire me se wase nyinsan na akire osade nyinsan no abrem me na me mpa man so mpa ahibia ante meje ye mahwe no akra na gina on mahwe no 5 years ne wanyine mama oze 4 years wanya 4 years onya 4 years month bay last month a friend say Valentine April February 14. Oh, sir, why Valentine Day born? Wow. Don't have 4 months, 4 years. Hi, boy, Adu. How are you? Hey,
14 February na mo wo no. I see. Nti mama me de akra no afira asase nyina ma je akra na ma hwe no. They say na akra ye so hwe no. Mama mpa cha o me hwe no. Boso mi bia mama me no 4 million o de hwe akra no. 4 million. Mama e no kore. Afina. Wo sha Mo chere aba me so a. Wo sha ase no. Na nya 4 million. Na o ma say. I shall say no black and 2 million. No one go school. I brought starting school no. No black and 4 million. And do 4 million. My friend said, well, 2 years. Bear 11 months in and it be my. 11 months in the be my. I see, 11 months in the Yano Cray. I feel my man 2,000. And you know, a fee. And you know, obviously. You see, I feel. Oh, man, all the money boom and that's what you came. You see, I feel no February no more, me man 1,000. And I say, I'll cash or buy me whole school. My boys can me pay be as also cry their command. But I'll buy an internet for my time, dear man. 2,000. No, me come in 1,000. 1,000. And I said 1,000. I said 1,000. Also, no so. Command. Tiwa. And you are didn't know. And you look at or blame 1,000. And not what you have to my 7 months. More black rice. Tiwa. No crapper. And to me call school more. Me kwa na me de kwatu na nim. Wone teacher ni ba ko. Omo nyina to na me de to na nim. Wono so gitum sa mpani ampa na ansa me be ko mpo me frɛ papa yi. E de to na nim sɛ oba no 7 months nie. Omo na akora ni skada. Omo na akora ni skada. Enya no korɛ. Enti ano no ka kyerɛ me sɛ me nko. So ma 1,000 bin kan ho bi. Dabi. Papa, asema o kan wo sɛ nya no korɛ. Enya no korɛ. What's 1,000 per na de ama no? Mama, enti oba school mu ho na okoya man command. Eno ni ska de bra me. O ka sɛ me nko ni Sunday o baba ho. Ɛna aba ho na bra me 1,000. Enti yesi afi num nyina so ma mro ska. Wa mre mi ska de bra me ya no na me de ba school mu ho no. Oba wo na me kan sam 7 months. Ansa na oba school mu. Oba school mu na msa. Enya no kure ansa na Sunday na msa ba. Nya bota de ka utiri mesrɛ wo. Mama, me kai bibia. E sika wo asam ne ye ka no. Me kai bibia nya no kure. Me kai bibia. Enya no kure. Enya no fisa mitimi watimi yakwa ma mitimi fira. Enti wate wo ben kai to anenyi. Mani age. Na nim so oba no Central region. E ba cho da bi. Enti so wo hunu adwuma ya ne ne. E say na abetu ya ka. Yamu hunu so oba no Central region. Oba ye wo simi nim ba bia me ba no more than 1 year ni e ko 2 years ni. Yes na kan. Ene ya wate oba ne nka. Also Central region. On say ni baby boni o. Ni ba panyi ni papa ho. Eso baby papa. Ana me boa. Wani age. Amani age. Ti de na aka kire. Nyame nhyiram bebre. Nyame nhyiram famfo. Nyame nhyiram bebre. Eni adwuma dram aye. Say ya hwe akwada ne hwe mu no. Ma fi awo so. Mama ba cho ani mi ba cho be me ka se mi di kaka. Kasa ma fi akasa. Me ba cho papa no. Ti tani no. Menye mi anim ho no na. Me ma me friend no omu body two na ni me ma me tell school sem bi ho kire no say that time na fe na me ba be to BC na me kwada me nyan to BC but menye me no e no register me e no ma me ko to BC na me nya school mu kwan SS ma on senior high school na me koye but o friend na e wo one me ma me asemu ene enkomo e ko so obi se ni me de bia no obema me staff like obema me school but o friend na edu baby o friend na kasa na se o tia tia no eya na me mpese me de me phone kura be friend no ana se obefi okwampo ya na me kwa me kasa ne hunto e ja se bibia ko dina me ma me so it was ebia me bia ma no na me kasa sisi ana mi pa no be asema baba e wo ka no kore me ba cha nya no kore enya no kwa so fra wa na kasa me ba cha nya no kore if you say obeko school the prospector school the school na da me ho sisi ai eni ma mi na ko Central Market. Na ko yi a na meti. Oyi a na meti. No kura sa. Na mto bibia. Ba dem sma ho de be su bia. Be say na panyini no awie. Ni na na ko Central Market. Na panyini awie SS. Ti da ade abesma ke kan nya no kura. Na de me kan ne say, de we kan no, wane ne ntam esu no. Eye no kura. Ma me kura meti akwala ne say. Enya sa de no na anye bi kura ne no woba. O de oba to da oba kura, oba no se besma ko ho nchia no. Na meti me ba ne say. O eye oba no. Ai. Bechia no no say issue a wo ne ntemu no enti me ne twi ma adwugina ase say akra ne se wo te ne ho afiri no say meti ase ma no
me so wan hwe asa akọ bemben ya asa akọ fa asem fo fa de aba enti me ti ase ma me ba no ti ase ma me ba no enti ya no kura school no kura de no ko ye no otuto ne ma de de ko ti se de wo ka tuto obi me so tuto obi ni nyina de akura no ko ye wa ma akura ni ska biem ese school na akura no wa wie last year wa ma akura ni ska biem me na hwe akura na akopem se wo de wie ye to wie ansa no wo tu bata no ese ma me die penti na de asam ne ba ese ba me de ne ba ye ne se akura ye ne ba na wo ne me afia no wo ye won hwe no 11 months ni o ma ni skada papa ense wonyi ni se akura na ye ne ba enye onye die ni na improve me de me ni problem se woni akura ne oni me ba no me kura ma nzu se obetima ye sa ndi se ne watimi aye sa na se ne wakasa akura no nya ne ba me ni problem bia se die ni improve a me ni me di atum me se nya oni me na daaye me timi aka se oh eda na oni me daaye sei woni me ba na daaye me ni kwa afọ mo fa so twe mo mpena obi se me mu a me ntimi nka ho hwe ne so wasa akura no nya ne ba problem bia ni ho ba onye die ni na improve se ampa akwala no enya ne ba ne ba nso a it prove wi a no hu se akwala no ye ne ba problem bia ni ho na fi awo ahoma no so mama mpa chwan aka che Bismarck se wakoyi nyinse no na kire wo sa beka che ne sa wanyam mama the whole issue is that o mama o ka kire me say ti anya be ne day ni say ne ba ye no ka se ti be ne day ana me ka kire ne say minimo ana o say ene enya bibia emfa ensunsan so bonni anelim du asenya day emba enti no o kan scan mama no ana no ka kire o de ma wo say hospital I say mafia o te ho mama bisa ne se me bua wa ma wo say ska say no de ma wo me 100 cedis 10 cedis 10 ese no krasa me de man so mfanya de wo so mfa ko yi nyinse 100 cedis ya me ya me o hata su bra bisa ne wo fo no so mafia na da so ma kokko ba so no ko wo fe fan ko yi nyinse Ano sisi wona man so fanya dey. Me kwa test kana ka no me ka ba me de man e bia man so no fanta aduane ni. Anya se ka fan ko yi ni. Obese metuwe me nya akora. Mama me nim. Obeka che so wanyim. Ana man 100 Ghana. What is man so fan ko ye dey. Mama 100 cedis. O se me man 100 cedis. Man fa man so fan ko yi nyinse. Hello mama. What the sika man so fan ko ye dey. Anu na me kai se me de test kana ma. Ma kwa nya ka. Was say oka se ko de me kwata for hospital am yakọ say akura no. And am ti there be me anka se me dey. Na kwa akọ say me 100 cedis no. 10 cedis at vacation classes. Se ma me be ya aware. Ya ma kwa ma me ko vacation classes. Tawo tema na me ko aslema so no. And am GCS ka no. Me je no man fa kwa ye hwe me am anko tell good because me suro Nhyira FM and then later on me ma me kura ne be hu ye me kura ma me hu ni obusa me kwa me deny and then ye ko hospital me ko boni pa kro ni din say ye wono a bisa me ma me say me boni pa foforo din a ono na mboni din Bismarck asama akore e kan ye no kore mama me de nyin say no obeka o ka che so de ne be kotafo na wakọ nyin say no wo ho dabi That's why I was so unconscious. Me part of Kano Cray. Nyamia has also a Church of Christ. Kano Cray. Oh, Church of Christ. Where Church of Christ? Hey, the Church of Christ for 1 year. When I come to the boss, so be called Minty Dida. Church of Christ in the outside teacher there. Hey, I'm on the way to also Prasabby. Mama, make no. Etina asem no bedura no ma ene me bad because Bismarck was so surprised me am kra no me ntiase enti ha na ba kra no kra me fe akwa na na nsam na o kan akwa na na oh mama me na da anu mo fa na me kai akwa se de ne bere o sa kire na de na me boa me pa cha it is there na ne ko dai student Bismarck student o ya de akora no ebre wo na akora de mfie sei na no de akora no ekoma no no de mfie sei 16 years 16 years Hello mama Bismarck uba wa din ase bi so abeso bekasa asa wo kasa banya me se bi jamfi uba ise no kasa
no kure nya me anum me ba no ompe kasa nda chese ya na to oye di ono so hu se o kasa na chese bia asem no amen no me de mini pedidi for me mpe wo me wiase amba hello what's what didi on pekasa esi dem na student he de na koma no o de no kofrompa no ne mfumso a aba hello mama no ne mfumso edi pedidi awurade nyankopon obi edidi what's what na didi pa achai timidi student kofrompa mama mi so bi jamfi ti wo kura wo anwere o se mi ti akura mi se asem no age mi nsem akoye se watna do for cheers to di bofre o to afọ wano so afọ intra me asem na me pese be dindindin anka na me pese wo fa pa etwa ama me bra wo Bismarck ama afia hello mama dia na so pese oka mama no ho kro ya besere what's wrong me sika bia me tantron to obizuo say wa ma miska tintina ati o ma miska ana say bia ebe ya me ferry sem e ka che me ma me say yin say no enye Bismarck bia na bia eye nana bia da bi me yin say fa ko ma obi na no wane hwan e ba to say ana no wane hwan one ne me ba panyi ne papa me ntimi ba o ma me 100 cedis ye picture bi wo TV no sisi ya na wo da nsuo mu pu mu a wo dwade na ne wa na da nsuo no mu no me pacho status ana wo picture bi a ye hwe wo yi wo tinwi agufa ya che se wo woro ho a wo da pu mu a wo dwade esa pu na e wo he me pacho profile what a profile na se bibisa profile na so ne da me pacho eno de ye photo lab na me ye photo lab na ye de ade a editing yo akubia tinya no kura sa wa kwada pu mu a wo dware a me pacho debi mutime yesa wow bi da because wo da picture na da so picture na me ka na da so no wow awo wo da nso ma wo dwade na wo photo lab gu ase no kore no hello mama afia mama ka se mbaako men issue bi se esi wo fie na me maame e pa mo me ne me mba no enti me kwatena mba panyin se e papa nten ena me hwa me fra Bismarck se mi pesika odi minister me so ma me pa mo ne wo ma no efri fie issue bi na esi a misunderstanding issue a enti eba say adama issue a yetio eba ne say ebufu nti no na say me twa so na de obeye bia me gina ho no ma e bia me hu ahi nti obetimi de bibia abọ me na abọ me mana ma bibia ede ayewo mo enti ma me free fie eni me free fie no na me fra Bismarck na ne iskal ede emba ba me fra no so ka tell say issue say na esi enti o ka tell me say nka or behind Diana me, but penny or sadine so. That's what behind Diana. Memfa Accra, Accra in pension. Look at your bells or behind Diana. Mama, I saw a say, or Fremy and I'm in first council. Issue you see, and a palm, mammy Fremy. And I mean, also, who but I'm so near, no, say, or Fremy, so here's come and found command. And to me, I couldn't see a beer with the question, or no, some the baby I could see, mammy, so. No be at all when grandma from Meda behind I am. Now, who wants at him? Oh, no, you're in a tear. If I shall meet him, I shall. Oh, no, you're in a tear. If I shall. Oh, money, I say. Me and son. If I shall. What's our back? What come? A maum. If I shall. A money, I say. Baku. O Babaku. If I shall. To be yet, O Baba and say, Bayode. Would o Banako show being sacked, sworn children a day. Nanny Pan Bow Bay Semium. Abaya money bon one a word by order. Afia mama the atiana sa papa is one you see akora ne ba enti e behia wo ha na ya ye die ni da ba na betimi aba mi anka sa no me bebe kuma ase in this week ya
but minya specific time nke ya ochina ya china nko a china so nko ande ya ochina nko afisa asem na aba no a serious case tie ya ochina ane central de usimu ene kora china enu ahomache no abedu anadwo kora na bia wabedu ekwa anwa ya ochina ne ya DNA no ba no wa ha Bismarck nso wa ha ne ya hwe sakora no wa ye ne ba no nte na ni hwe akora ne ma ho mate mo medase eti wochina ye na obekasa wachiri na ya ma direction no na echina watimi abedu fie ha ano papa by 9 kra wa ha nke be ye de ba okay mama ese no akwada yi mama isi 7 months ni onsha akwada no o mani ska bacha 7 months now kan mama no 2000 afi what's nya no kore ye Bismarck mama isi de wo kan nyina nya no kore mama bacha no kore if you say 1000 na blame me kura what the blame no me friend teacher ni na me call ya me de koto na ni me friend ka kire ne say me friend Bismarck o ka so be ban oba yi wo discover the blame 1000 Ghana cedis one face ke bia papa mama de wo kan nyina o se nya no kwadi say na ese na wo de ba ya ye de be mo be na wo de ahwe wo de ka mama ni 2000 me de ka ma ni 1000 o ma ni 2000 na di say bacha oba school mo na me de 1000 na di say how many months ni be 3 months money o ma na o sa ma na 1000 ka ho me bacha tiwa ano kra me ko school for 4 months ni and say bosu bi bia say na abenya ye de be ma obeya sha kwada e fi sabre ye ko me bacha menya 300 man every month bia me bacha mame o say bosu bi obenya 300 amount e be so akora ne hwe me pa cho na o ma akora ne 400 na 400 na o de ma akora no school na o ko no ya we akora ne ko school na o ko no e dey bia o mo de canteen 7 cedis ono so kwa wadi 7 cedis na e 14 cedis ndi dey bia mi 14 cedis free scan mu papa no ya we se sika se na ade ma akora nda mu o ya we ama na akora no o ya we sa na akora me fro papa no kra so me kan ni akora no ko school wo chia school fees 7 cedis na wadi 7 cedis e school fees impo canteen okay bacha me ya we sa akora no ko school ba me no ne me boa me kwa me pese me fifi mbebre nti me kwa ska kita me no na me de amano mpo won asem ese ska sai o se 300 ma me be so na me kan no say 400 no wo check ya 400 na o de ba no ye yi mu 280 editua akra no e de ma ne ko school and the kaska no mu 120 Ghana cedis eno na me to ne bibia on to atale ma no on to mpabo ama no onya ne bibia se bia e fie ayi bia nka ho enti na dua ne obedi na atale obeso ye 120 eno me de ye sa de ni nyina ena me sa de ni nyina so ka 300 kwa no sa de ma no a ena na what e fa ne say 280 ni film be ka 20 cedis won't me fa ni di ma ne yi so di dia no pe di dia ne what say you mama na me mano skano me ana mtum edeko 400 ono e de adanse e wa ha se 400 de mano 2 years ni na fi nema bi enema mu ya den ma menya problem ntina ma we mu nyina ba ya enunti anka me ye metoto me sa na me sa gina me na so a me ana mtum skano so it was 300 nenso tebe ne den yeah sorry you be na dey but total na said dey be ya me so metimi adibia ko because o ko chest ka kese na me aye den ama no ntinka be so 300 mu for now na china wo ba ne mra ne nya die ne no e na say hia de be ma be ma atene ho ahwa koda no ni sa koda no e be die ne akora ne ye de ba eno die say ye ne ba ya ye be hodu ni sai sika no anfa ma obaji adi eti me person me bisa say me bisa na say 9 months dia na da ho no eno wo tua na say no wo hie go e kan na da ho ni nyina won fa ma wo no ye ye die na ni bi e baji sika no obese ye ye die na akora na ye wo ba bo so me dudu a wo ma ni sika nyina ye beje me pa cho sem kakra me bisa papa yi si wa ma no
2,000. Mammy so say antisa. What's this? Me ntwantro anya. Ana no so entumi ntwando. Me ntwantro. Anya me supporto me ba no. Ana me supporto maame no. Tiwa. Maame no ha no kore. Me ntwantro. That 2,000. That time here. Mommy. Anu so dey me so me ntia say maame to say anya no kore. Mommy. Me ntwantro. Me ntwantro. Ya friend wo. Zabi bi say me si ma. Maame so won hwere ne sika say o dey ama no. O say 2,000. 1,000 na wo ka no. Enye this year no de ma me. November. Last year. Ati o mo dia ka ho no. Me ka say nye no kure. No kure. Say bia January. When January is ka. Mama no want to say November no de ma so Mama tio ebia January. When this come February. When this come say ebia March. So this year 10,000. Enyeska. Me ka say nye sika. It's a sika no waka. Ma papa ya botre. Papa. O ma 1,000 November ye be si afufuro mu no. 80,000 ni nyina wodi ni nyina wo de hwe ni nyina ra akwara no November na ni December. Me ka say school na ade akwara di odi anga say ye friend 120. Akwara mi ska anga say wodi die month bia 120. Tiwa mo ya sama usi woni wo sika so dodo. Da bi na Until January. Na say akwara go school. Akwara go school. Me na ska me na me dey. Abuja go school ya. So obra kwara bo so bia 300 1,000 e wo mo bo so me say. Say mo brand 400. 1,000 wo mo bo so me ni 2 months 2 weeks. O so no brand 300 no na 100 kan. Da bi anu dey enu atwam o. Enu atwam. Tiwa men kasa wa ha. Ye be kasa wo fom ho ade a waje ni sesi e no. Wa me ho kura adwiri me. Wo de ye be si fom. Abusia for top choco na me kanfo e de ama wa wie. Top choco 3-in-1 instant mix na no na say ye nom. Eno ane e di kwodi bronya no. What I say nwumre unya top choco. Wo tia no de guns wo hye ma e de unya pa no bi di boss a e ye kama ankasa. Tap bronya achede no bomodin ansa wo de tap send e be send sika ma wo bia e free sabre ko se 28 December wo benya bonuses bebre sika wo mu no ye bebre ne nyina nso wo be bo Nhyira FM promo code no ahye so flower tissues no ane use wo e ye moton kama ye de pepe fi pepe nsuo e san e di su flower tissues ne de ka mu de no e ye kama o mo ka ye bisa wo mo sika mu ache ze wo fans a wo begie no enya gro Family Drilling Company Limited se bra na beda wonom ebi a wasifu fiefufro ye ba betu ba digester no ho manhole no ba bi kitu abi se de metie yi etumi tu manhole ho e ma ne ye swimming pools ye betu amawo wa wo fie ana restaurant hotel ye betu swimming pool na ye de amawo sanso so e ne bi a wo wode no o flash ya na hye ne bi na wo pa ye be ni nyina wo mutu abura nso e de eka ho kuma se wonom odiem e na fei enkran so ofanko barrier e na wonom wo o number ne 0240 333-111. Pemsign TV job training munim dada baso November year 24th and 25th November ewo Kumasi Culture Center kone kwaje nsa no adwuma utie me 600 Ghana na yeje wo efo ukwaje nsa no adwuma na ba be ye wa adwuma wo be ye na aboa wo ni wabusua frɛ number 0241604702 Judia Clothing na epam me kabai de ma no wa ngoma so Achis Junction na number 0544772775 Sugar Beauty Bar ne ma me wi we girls enya asem ke to no an san ye me makeup Sugar Beauty Bar Maxima na wo take kwan ya so fresh sugar 0553118834 me twa me hotel na memra me ba ya ye bedin komo na ye ne abadwafo nso atenase. So I've had the pleasure of staying in Kumasi at different places. They've all been cozy, they've all been welcoming, they've all been very, very beautiful. But there's this place called Veronique Heights that I want you guys to check out. It's absolutely gorgeous, and I've had one of the greatest experiences so far coming into Kumasi and living here for a short while. They've got absolutely top-notch service here. The food is amazing. It's fantastic food. They've got plush rooms. They've got a very relaxing pool area and an impressively
stocked gym as well. It's called Veronic Heights. I want you guys to check it out. You will not regret it. It's EL. Let's get it. Veronic Heights, you're welcome. Me, I don't like soap wine party Holland. That girl, she go born. That girl. Still spending hours peeling, chopping, and grating onions every time you cook? Say goodbye to tears. Introducing Akoma Onion Paste, a premium quality onion paste. Yes, you can now save time and effort in the kitchen without compromising on its rich, natural taste and aroma. Akoma Onion Paste has come to stay and is available at a shop or market near you. Akoma Onion Paste, quickie and tasty. Mwah! This advert is FDA approved. Ozu Herbal Clinic. Yen Africa nyina wo maji atum se wo nimdie. Na yesen wo nuru efa mema hwe ho. Enti wo hwe awards we nyina awards ayaje wo dwumadin ayaye de abo Africa ho mema wo maji brane. Na obi se doc ye title cancel kasafa amuzu 4 in 1 ho. Amuzu 4 in 1 package. Die nkra ni amuzu 4 in 1. Amuzu 4 in 1 enro mako nan a media boom. Edejuma sunu mako nan. Ba ko ye yirima. Inkunu kansa entini e yellow. Ena inkune munsu e yellow. Ena atwa yirima egu ho. DNA be ma no afon. DNA be ma se bi esusa no obeti yirima no kode nwumra. No di assassin be ma ho se ya de yirima ye no. Uwia menche boxer menche atade from to me go so ade be chi no ebe yiri na ntum mu say ma enti for small manhood or shrunk manhood you need amuzu yirima obi said dog me be ma no atweakum it can become shortening and I say it's by nature won be hia amuzu gawu no enku no eye kokko nitiso e kokko ene atwe gawu egu ho anopa na wadware wie no na wate gaunku ni bi enam se president intinti e dia twetwe be ma ne se ya ya twetwe wie a e be jama na so 5 minutes and say acha atade inti for shrunk and small manhood you need amuzu yirima se be man 8 ya na ase atwe akoma obehia gawu no se ba se emu omre. Make life beautiful. Embrace it with the all-new Ahorfe from GTP. Life styled. Adafo ye frame Edu Safoa na me be di family drilling company ho adanse actual omadwuma nyina omo ye dance omo be ye flashy anaahye omo betu biogas maame no menu me ho omo bibiara ye perfect na ye dance ne say omo ye adwuma ne kro na bibi to sina menua omo beba waboboa mo esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu etimini a wo hwe me wo fie odofo abusua enkoto wisikengu enkose wisika wo babia family drilling company so the oba omuju bibi kakra bi no ma ye adwuma a dance ama wo enti se ne medi nkomo na mhanesie no entu sikemu brefie na efia any family drilling company limited ya won cry ofanko beria ya wo kumasi ya wo oduom ya no mani 0244 144 822 family drilling your fashion ya la shit. Akuya nko na hanswe hanswe misi so se wa wonim adwuma den me fa ha me ye adwuma wei me be ye yese tam se na nye sika nko na ye ne je me hu nsole no metimi no ba akura ye bibi obidumfo bi na kirem se me mna Dawood Herbal Hospital se sei
nyame adom betimi awale awo mamu mienu nti ha de me fie o me yiri me ho mi him e bibia o papa be jare obanya stroke obanya prostate cancer bi ne bedu ha prostate o stroke o ni nyina vanish ni stroke no ko vanish me se minya prostate ni bi prostate ne police station me dun so me bresa ne ni nyina ko Dr. Dawood ana Dawood Herbal Hospital e me nyina se apeja Dawood Herbal Hospital ewo Kumasi Ejisu Krapa Old Metro FM building name Anatuse Sefi Asanweso Money ejuma o money ejuma o Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Amen. Chama dum TV aba na wife why too much na ya mama doka se na so me wo patient be ma last week na me hwe woni mu pa me went me amma ai wo patient be ma wo pa wo twa kwan wo se ba ye mu fa me ma doctor ba na doc e na obe twa me kakra na me de one ma patient na ya dog ya dog ya no kwase ya frechiri pa wase mo hwe wo de bia no nim sa doctor ba na bitimi ayi etene free na mi so e de amano te twen amadom TV fo abam mercy amemra so ne nkomo ya dom ba ya na tse me dog me de na wram ene nkomo no eye abanya ne maame no ti me ye di ne ho ya we say akola na frifie ya onim aban na no wasem bi so maami so kaso akola na kokot da e de ne bai was say frifie e de ne bai at the age of 13 years okofa abema ya owoye e de ne bai na wode na koma teacher na okọ classes na wode teacher ni monitor no na akola na frifie enwumre akwa classes no akwa nyem e de ne ba ya ma wo 1000 mienu a wo se wo de face ka bi anya de e ma wo medie yenu abai aso otu futuro agu yani akwa no wo mienu de mo ba ne ntena se so betwe ni school su a on so so a entwa mema na be entwa mema no abe na makora ne ntena se one scanner ne wo ai na onhwe ne mamienu ne wawo mo no minia no adwuma wo no ho papa adwuma so de wa na abe ai adwuma wo no ho papa one Auntie Joyce mo mienu na mba yesa adwuma wo no ho amama si adom TV fo aba ma kwa aba biem na makodok so akoma Dr. Ba Herbal Center doc me mo kwa aba na mo afa wie medase ne yeni nkomo yade ya obaye ne de yade ya dog na ye tokuso echia atiefo ne ahwefo adom de efritete na obi ba betena adom TV so na chese ade ya wo ye no ade ya Ghana fo ade atum na sabe bi omu mfa mfichire fo bi ya ma tibuo mo ho animu ase na fritete adom enya ne bland no Bani aduma ya adwuma be 6 years ni wow ye da so wo ha obi wo ho ba ko ya ade chia na obi abisi na chi ena me ko yesi ade chia yesi obi wan so ma yi na firi so edi enti na ba de bia ye da so wo so afiri tete ya kan kasa ni numpa asam ma me a wutie me ye da so wo ka na ze ma me bi bai obeka bi wo hwe na wo hu no papa bi so beka bi wo hwe na wo hu no ade enti na so banda so ka na ade ne free tete ebesi ne obi agie atuma ne TV bi obebie bi e ka ba obi e ka se ba na ya de numpe ba na ye na de numpe taxi drivers yi trotro drivers yi obi ade na ben e je so se ba ade dira ni nyina na se ba nyuma papa ye ye ntino
ama adasa ne Ghana nyinaa agye atum ene wiase bi fira broche no wiase amene no nyinaa ba yaso ye ha ebegye ayarehye maami wutie me doctor se wachi kase no awewe woda ne wo ho ba bi enane wo ye wo ho hwie nyeyie ne nyinaa ne se wo hu no ne ya wo ye wo ho mesro anidaso de bia me kasa anidaso mienu pe ene wo man mu aban agye atum ada se wo de bibiduro na be sa wo ho yare anasa abrofuduro na emom se ya bibiduro na wo de be hwe wo kasa ne wo mpe yare ye paade a na wo ko sign doctor ban ho a na che se watu usika no atu agu watu usika na atu agu edi enti na me ka ne sa mpanifo se aye bi da wo ho a nyame be kire wo de ne kwan de kwan aye bi da wo ho a nyangopo be kire wo de ne kwan papa wona ne netie wa bo akohoma for 5 years de bia papa bo akohoma be ma bi twam wo se me hwew pa mo hu se me ama hwew na wo de so me hwe na wo ko so hwe na anye yi a na wo koye ne den ana nienti ankase ne nompe wo ko so hwe ehu ne se nipa ne ye nkase no no de bibidura na se ayi bia ye even abrofuduro no kora no oye ne de 6 months na anye yi a o ka say na say ene ye frɛ no ayi 3940 no obi ho be sete wo nan no wo be wie no na wo sere no abeye ketewa ena wo nan we na abeye kese afi no abeye 3940 wo ye wo ho hwe bibie yenye ene mi tu nipa o tie me fo me kasa kire obi a wo tie me obi ho na mana no kotodwe ne kasa enu mo hwe no oye no ho hwie yenye wa chini but akomaden ne akomaprim yenti ya ka ba ka wo se wontu anamo ma me bo hu ase de bia ne sika na ano o se no ene nyankopon do medical doctors and lawyers and judges and number dru enti wo to ho ye den ene nyankopon do food and drugs board agiye no ne ye bibie ne ye nyuma ye ni nyina tum eti sa wote Ghana ha ene ye bo kokko ye hye wo nkoran se yare fa kobo na woda so te ho a ma me na je se wo ya to petetu obi nsan ayi ewomu ane aka hye oye no hu ba bi yenye mesrew enefa ba number ne 0244 988 004 0244 988 004 what fry beba Dr. Banso ye komo bie was a Dr. Banu di bia no ye no be di makacha say ya so ye wo physiotherapy ye wo physical massage wo ho bibia wo ye bia ye wo machines no massage wo ene ye wo ne ye di nipadua enso so ye na me kan sem bia kire wo ma me wo kon woda bia sori a wo se me kon ma nayi ma me ye do dade gold kura ma woda so ade chen wo so wa nayi nti wo hu ne se bibi na ha wo ontini ana se bibi ikoso ewo nipadua nim mesrafo wani kire ba wo kon na wutwa wo ye hwe ye no nyankopon adom ye beboa ma bibi bia wie peye ba ye wo kumase atonsu agogo akra ye wo Spintex Road 18 Junction no kwasam se ene me tena fidikasi so ada Spintex for afiewura fo ase no kwasam se ade o ma ya ma me no chese agimi nsem na no me wo ha no ma bo mo se Dr. Ba Juma papa wo ye no hanti no ya kaza kwasamra kwaje permit e de billboard e ba besi me ka chiro obi se wusia wo mo afiewura bi wo special Mr. Chayas obi a wote nka bia wona na asema me taxi stations na mo ho no mo na Mr. Chayas ne efiewurafo no KFC fo no mo ho ni nyina asema me no kwasam se akra wo ba bi kura de wodade asi ya asem na efiewurafo na betu ana mo se adwuma papa wo ye no wo ho ama omo ase omo pasase aban wo abetena so ama wo nyankopon nhyira wo no nti wo munkom ene wo yaduru ho a wo de bisa Chaya Junction ho na obi ya bekyerɛw taxi phone wo ho na ado wo beba Dr. Banso yeye wo ba Dr. Janet wo ho Dr. Franka wo ho o mehwe wo mo pomden awie peye ne aburo mo so bia Dr. Baba na ba ba hwe o mo appointment na wo ba be hia me enti se wo ba na wa meto Dr. Ban wo a nka nkyere obi a se wo hia doctor wo asam no so chen wo mo a o mema odi a kyerɛ wo se da we bra na wa be hia doctor no mo
ne ye be appointment am doctor number ye 0244 988 004 me sere bia odofo bi na say ye ko party bi ana ye didi won kran me hu anu so bi wona na da form ene ma bi na efiri na numu be ma me che se wuti mu so waye basa asa kire no na me ka kire nsa ma me e mo wa komantu na ye babuwa wo ose doctor ma chini abre last week me wa ma me ne bae chese na nimu sere ene die yare na aka wo ba se ye sabo yare se ye brebo yare se wo ba bi na na adwene mu ate afa so se die na tete wo e bi ya mo yare so enka se ba entumi nhwe da ya mo yare so enkyere se doctor ba ontumi nhwe yare no ye betumi aboa ma yare na se atu ama na yenkunum de ma me no bi tie me ne wo busa ne se enti se wiase nyina ko na wie ya ma japade ne me bibi a me we me de be kwa he da bi me ka asasen we me ko papa bi won be fa me wo spinters na efi omode me ko mu no ma me papa ne ko no obo ne ka na nimu sei na fie ni gate na bi na papa ne mu wura ni fie ho no efi ho no kakraka na bed ba ko pe me ko na me ka say ho na ye bedroom na bed na esi dan ni mfimfini no etese me ho be ye 10 na ye twa hu ahia nyina na papa ne busa me say doctor ohu ade ewo mi e na owro na tade yemu nyina o se ye de robbers ni ade etuatuam obusa me say doctor ba enti wo batimi de wapomode na ama me na me de me kai eni ma yi nyina ama na ma me ye kono papa ni wiya ka ne se ya na ti ko ti pa Africa nim na chiri ankasa no bi ade ni yi ama na ka no so opemilo a no obo milo na ka na yi ama obusa se me ma na pomoden na me mfa na hode ne na japade nyina enti na wusika dojo no wa japade ne nyina no se wunni sika wunni apomuden a ma me ka kire wo se papa me ka kire se eye vanity upon vanity mfa so bie ni so abrantie untukuru aba na oyire tukuru aba wo se me yire ho ofe wo beto graphic am obi akenkan ena wo dwonso no ntumi ma wo ye wo ho hwie nye yi me srew e bia wo dwonso moja bi firi obe ma mu ba Dr. Bato we twen me se wa pomodin de e te se gold ne diamond wo to twene a wani ji e wasase so no e wo hen ni nyina na wase ni enti Fredo kaba number no en obese bia woni me ya di nkomo a me sra me free afidie so person frame a me number na 027 25 na wa twere 0 ba akon na wa sa twere 0 ba akon na odi 0 ba akon a cheso na odi 12 a twatwo wo fra obenya me a me free afidie so a na obese woni me di nkomo bi e wo se ye di bia no ma me ye ni ubedi na de bia ne a me ka kire nkrofo nyina ne se me si ye wo kumase atonsu agogo unyadu atonsu agogo government hospital nanimu ho abusasa wo hwe ban uduru akra ya Spinters Road 18 junction busasa wo hwe ban ban ne ye ba akopɛ wo Ghana ha ban nya mienu obi ka che se ban wo kaso ba wo hihia ma wo oboa wo dada ban ni Madina ba bibia ban ye mienu pɛ wo hwe ban pɛ na akra wo hu na ko busa me sa chayas se wo hwe doctor ban ono abɛkyerɛw ban wo kumase atonsu agogo pɛ ono pɛ ene wo ho obi aka che so ye ban o ye fake bana entina mpanifo no nyina to din se achemfo ban o se nyarewa nyina ebedwane nyankopon shira banya me show number 0244988004 ye be kwa bedwafo so na ma papa kwa babiem papa ene nkoma ye di wura mutaw na ye hunu sade ma me ne mai nkobo yi nya brantie yi awofo ne bi ede e mahwe ne omo ma ya wo no omo nanam na e business na ma me ye hunu se wo kasafo no ye hunu se wo kasafo no enipa bebre na ba e program isu a obema abofra ne se wo se na watwi bia mema ne 20 Ghana kemani bije e de wo mo ma obi ma 400 cedis a month anso o se sha okay me question me busa ma me no
ɛde ayɛ futuo ne sɛ ɛde ne ba ya ma kwala at the age of 13 ekunyin ye 2 ada na abofra no ne ba pani no onte ma me ne nkyɛn abaya ne ba pani ada no onte ma ne asɛm no ne mom ketewa yɛ wɔte hɔ yi sense be ma no wɔ yire ɛwɔ ma me nsa wo honti wono de abofra na ba be di wo nsɛm tu ne bitwa be o ma me ne won sesa ne suban awofo bi wɔ no mo mutimi yi ade ma ne yɛ ya onsa abaya ne kasa ɛwɔ phone so no te sɛ de ma stick kan no wɔ nsɛm bebree ka because treatment ma me ne de fam no eba ne sense wo betena so oba yira mi wan so obret me hunu baby oba no wa eba no wo wabra wuwu nim oba so akura ne yira no kura se da mfa no sikanti no oba bi piska abusuafo ma me akua besom ewo Adom TV na wode mfa ho nto nipa so dwumadie wode ato so de ama ye de nyanso de ye da so tea ye gusu ebobo nkomonum etitam kuchu na Adom TV dem nsa no me nsa boy ya wonum be ye frimo china ye be san atena se medin e de obaadwoa papa onti abranti imami ti wei onse we lenient kai o hwe ne se de osi wo fom no ne kasa ne ade nyina nti no o person take advantage of that guy on say obi so ama 2000 2001 kan jo so di bom o say 1000 and 8000 fine or no say February or my 1000 and a bear 3 months ago my 1000 come on 2000 was it or my 1000 be 1000 or dear mammy I fed the other query also man back November mam because say openya wanwa on can we dey go enya wanwa daddy wanwa too much openya dey abusia for cowbell and me kan for na me de ama wawiai. Hi there, my name is Richard Obiansmi. I'm the CEO of Astolens International, a company that started as an amalgamated club on campus 16 years ago. Today has its presence in Kumasi, Accra, Takoradi, and United Kingdom. And what we basically do is that we provide advice on overseas education. If you want to study in any part of the world, Astolens can support you, being in Australia, Canada, UK, New Zealand, Ireland, USA, or any part of the world. We do not just place our students. What we do is to first get to know who you are, looking at your profile, your age, your qualification, work experience, your English language ability, your finances. And based on this, what we do as a company is that we then match you to a country or a school that will suit your profile. If you're eligible for scholarship and other funding opportunities too, we can do this. If you're an international student looking forward to study in any country, please contact Astolens International. We also provide advice on skilled migration. Are you a teacher, a banker, a pharmacist, engineer, doctor, a plumber, a mason, a carpenter, whatever profession you've got yourself into, there are job opportunities in Australia, Canada, New Zealand, Ireland, UK, USA, and many parts of the world. Consult Astolens and we should be able to advise you. If you also listen to me, you have been refused a visa before and you have been banned. You have applied for a visa through somebody, you cannot get the data from the person to know what document was used. I want you to know that Astolens provide a general advice on general travel and immigration issues. If you have been deported or had a refuse, anything concerning immigration, please, you can contact Astolens. The last but not the least is that we provide general advice on travel, whether you want to travel for business purpose, employment purpose, tourism purpose, medical reasons, or any other thing. You can fall on Astolens, and with our advice and experience in the field, we should be able to help you to make a decision on which destination to go. My friends, we are located in Accra, 4A Popor Street, Kumasi, at the basement of the Kumasi City Mall, at first floor of our Crense Legacy Building in Takoradi on Liberation Road, and in the UK. You can contact us on all our social media platforms, Astolens International, and www.astolens.net, or any of the telephone numbers below. I'm happy that our fantastic team will be able to support. Look at this. We do not just do this. We do this with integrity, honesty, faithfulness, and we are a hardworking agency. See you soon. Cheers.
Cindy, and Sandra Kato Baba How. So I went to by now the only Kuruku. On Ebano. Sandra. Babe, a minute please. Hey, say, Ade, only Ukruma tight power. Say, dear, may a balanced woman, Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. A bra here in Subiara. A that simple cry. And one pow, you pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Saloon. Wait, enemy secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. J, what's sorry? Who be one dance? Ha, product way. Me dunya me tabon sam. Gynovas Passionate Moment. The Bia honeymoon my. Join the Gynovas Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, build the balance, and share your testimony. FDA aji judi nkra to atum. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensani me na mu twetwe no. Emo ye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mofusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene e dia ye. Aha. Na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for two or more two oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Me wan wodi say na me sa ko fa pani. Ei! Kwatin adawrumo, me yonko kwatin. Na adawruma. Enu anwumre wu ye aduane asori wura dem ana me fefe me se dabon. Ana kwatin ebere meduro. Eduro de bere me no se losin heba, Mr. Na me sisi me pechi, ene me ho na matwetwe me. Ene me chese madwonku, ene me sei. Na de na won ka me do futwa so. Empre ho, enye no nko. Wodi losin heba ointment. Me sisi me kotodwe ni me pechi. Me ho na me yaw. Mintiwa na etwetwe me nyina. Me no ye di Israel. Eko me benefit ko mu yaw na ne ha no. Onu bie no. Eko na malaria ne die etu asie bekude. Lawson Herbal Clinic 0242-133-577. Enye ma pemfo, ema wo ma omanofo, ene mofra wonya mfie dum. Lawson Herbal mixture, any Lawson ointment. Ehun asedaye. Olu, hey, na me come mfana ho. Hey. Wo kontra na wo timi ya adwuma. Na say grace go fitia da woro menti. Say bibi anya nwanwa bi. We no. Ai say bi gina so chire be yi. Na ma tete say awon wa adi ama. Me secret ana wo de na meboa. Na wo na kata na na. Wo nim. Me secret ko fa no kure. Aya oni kure na ta atobo. Uko tu na 3 days aba ko meka ho. Ama me nu hwia meka acho. Bi kuno a nice husband. Just there, yareba na why na down. Pa cho ko fa le ko. Na no beto no wa. Eh, scratch and win. The great Herbal. New Achimota Petroleum one. One year. A drone work, baby. Hey, stroke man. And then me Obeti. Glass Gefete Herbal Clinic. Edrobia, Edkade. Nhyira, wo kwe die ni.
oye die na akora ne ye ne die ka bi o mabo bia wontua me da so wo me yen so ye da se onko foforo so hello oh mpacho di ni be bia kasa free e ba jo me mo ho so papa onabo wan asante be kwai asansu fe ya sia sem na ki apostle mi nka na obi a wetin bia lewe asante be kwai agency ti o pa mama e mi ni aba ka akwa no kan so ara no mama ni nya abotre won se se ne be ebeboa and say say sem di ni mbe na mama 24th of November tia de be na otumi ni ye me yire ho adi o asansu so ado fo e jam yen ko foforo so hello mpacho di kasa free oh odini be bia kasa free mama na pombo ko de pombo ko papa kasa hello mama mpacho pombo ko kasa yetie o mosquito ni midodru achimangwa beja tonto mayentie o na mama esuma abedru wrong aya na ensembi wo ho a awre ho eyese maame no papa no ko tuturu boto man kasankasa tikani a ye bia kora brɛ kora no wo se na konya asa kɔsɛ ko ni yinsi asa be tena okra ya buso asam kora na o papa na be kasa ma na se bi da so ne bonu nsia na mko wura dem no o papa no wo he enya nwanwa o papa no wo he asa na enya nwanwa sem na wo ti wo na maame we kasa o ntiri nka bi ke ye betere awofo no kwadi bo ha wo mo ko hankora no bi keke akwa wadi kan wo ba ko si maame ese na experience sa ko wo da ati no wata ko bi enti maame no wo ni da afo de ne da so nyina no se e man tena ma ba no be kama be de ni hu no e bi se na akwa ne kasa no wo se de bi kan wo no na maame no e tia papa na be enti na sai we ba he no a wo se akwa ne ye de efisi yo enti e be maame no ye be se no e se bi wo ha wo ma na koma nye de enkofom de bi ma wo sika fe na fe be no atama obi mu a ye bi se wa kirem kama na meka de se tintina ba ko pe na odi ama me ma o de ha ye kwa na 2 pm de obi amitia wo e de nwanwa de yada say ntimi for ebia me kai wo se kaya business and leadership fair no eba so PDP Ghana in partnership with government stakeholders UNFPA and I want to say a bus Kumasi 10th November, 9th and 10th November. Ya wade di enemy yane ye ni fiada and a bus where Jackson Park, Prempe Assembly Hall. Yen na yam kobwa na ya makaye fuono woman form to mapa infra. Yene woman and nam wako di jana dorso. Na no afra no beje ni omeko jame sikasa na ade be ma no. Na so wo beje ko omsom yen. Tie nyina yam kobwa na yenye dwumadie no na emmoa na enye fe. Aha na brabe makwan na dwumadie ni nyina no ye de esi Pastor Jerry and insha live worship or the twaso e de amaye meeting e de obadwa crew ni nyina medam wase nyame insha mo ochina ye besan ehia